Champhai Police Ten Tlang Samdaya Heroin and Man Voin Khan Mizoram Journalist Association Champhai District Annual Conference for Somthum Pariat Natsu Champhai Press Club Nei Ani Champhai Vakiang Hum Hal Chung Changa Champhai DFO Chuan Tu Chu Asiam CCN Thli Tu Te Chibai Vek Ule General Muan Puya Kani A Chanchin Thar Ilo Ngai Thang U Champhai Police Ten Tlang Samdaya Heroin and Man Nimin somni pakwa thakat sani somni parukhan tlang sam daya ru hlo do duty le tlang sam khotlang shwai tu ten rin hel thuwa mi pani an no tidinga Champhai Police te ko an ni nuwa an bek check ania an be ka hian number 4 ninge yarin hong som pakhat lo omin heng ru hlo ni arin himan ani heng ru hlo nei tu apu le akeng tu ni bok mi pani lalbiang hetakum somthum pariat son of kela than thuama le Watson F Laram Chan Moya kum som pariat son of F sir thanga tuna veng sang Champhai khosave ve te nia in cha te chu man ha lan ni a NDNPS ek mangin Champhai Police Station a thu buai je lu ani Voin Khan Mizoram Journalist Association Champhai District Annual Conference for Somthum Pariat Natsu Champhai Press Kapa nei ani a hean conference an Paul President Pulal Hlupuya kai suaya hian an Paul chung in rail bona thilte an rail hoba ka Champhai District le Khozol District in Information and Public Relations Officer an introm chu District Information and Public Relations Officer tan thil boy thlak le phurdit ani awangin Champhai le Khozol tan District Information and Public Relations Officer asan ve da turin Mizoram Sarkara din thlen ni se antia kumni chunga an swai tu atan President Pulal Hlupuya Vice President Pu Silan Hun Puya Treasurer Silarin Sangate an thanga heng mi taba ka hian executive member mi panga an thangbok resolutions pathum pasin pakhat na a Mizoram khochak lama thalai ta na zirna sang sok awm theina tura NGO ten ma an lak me ki Mizoram Journalist Association Champhai District chuan thra kan ti in kan thlop lata University campus emo postgraduate zirna emo Champhai minda sakturin Mizoram Sarkar kan ngenin kan be seyani Pani na Champhai ko pui chunga in kalpo na kong pui chelu tukhian ni pui tan ha sana athen tamto awangin arang thei ang bera min sem sakturi Mizoram Sarkar kan nge ne pathumna National Highway number 6 khankon atanga Champhai kanan ven kong pui sia zaw ani theina tule khankon to Zota Road via Falcon construction of ring road phase 1 siana tura an ramphal takat petu te hi fak om kan tin kan chuang hle a hen kong pui te hi arang lama zo fel ani theina tura ma la turin thok tu te kan be sein kan nge ne Champhai Avakiang Hum Hal Chung Changa Champhai DFO Chuan Tu Chu Asiam District Level Prevention Committee chu ni lai ni somni pare January sang ni somni parukhan an thukhoma samamoi le wang tak Vakiang Red Bell Bu Mek Pai chu kap thin an lo om thin awangin an claim sot ti thu ta lan ani a hemi chung changa hian Champhai DFO punal biak chama chong thu chuan mi pui hne na ngin na siamin heng sawa kap kan shre emo kan hmu ani chuan DFO office a shre ti turin acha ani MZP headquarters Champhai chuan kumsani somni paruk atanga sani somni pare swai tu thar thlan na chu voini somthum takha sani somni paruk zetop ni khan MZP pi sa nei ani a heng anwai talan te he kumsani somni paruk atanga sani somni pare atana swai tu thar thlan te chu anni President H Larwat ka veng sang Vice President Jehovah Shria renga veng sang Secretary K Larwat Felaka Arot Joint Secretary Larwat Chunga Zote Treasurer Jerry Larolo Puya veng sang Finance Secretary H Laram Chuana Munmel Tra Mizo Zilai Port Headquarters Champhai President H Larwat ka chuan Champhai zirna in ma ason le zual nan thei top chu atul thu soin Champhai mi pui te po tangruala Champhai zirna in ma ason thei nan atan rual atul thu asoi bok ani MZP in an boy pui mek government Champhai college sa postgraduate zir thei tur ma lak mek chu na le zual zo ka bo zui ani tu thu asoi bok ani Kuva song bol na call khon ani voin ni somthum takat sani somni parukhian Chief Minister Pulal do Omachuan Bu Champhai SSB Agroten kuwa song bol na call an bun chu akhonga Agriculture Minister Pu PC Vanarwata Deputy Speaker Pulal Famkimale Advisor to Chief Minister Lalmon Puya Punte MLA ten an Troy Om Chief Minister chuan kumthum kumli kalta vela tangkhan dan lawa ku varo to rukna na satawangin kan ku waching tu ten asat na konga hasat na antok na salheti soin kan han sarkar vele khan kan Home Minister Pu ke sab danga kai suana hnoya rihlo le ku wato ruk chu thei top chu in kan dota kan man na sa a ada na kan nei seng lawa kan magistrate ten ati ral na te po an ngai to ani kha ti rem vek chu har sa de ma se kan thok cha ti tilang tu chu kan ku waching tu ten an sal that ber kum an thleng ta hial kha ani ati aru
ka tol an do rual chi hian kan ram chunga ngai a process na nei tul an ti thu soin mimal emo company emo ma la thei tur kan dap sarkar po in ma kan la sarkar mala na chuan tu na hian chemphaya le zamuanga chengve be che sari le no somli pathum sengin a process na hi kan din meka na kumlama hon thei kan in be sei private company minron do tu chi nga rin tlak tak me chu SSB agro te hi anne jul sani somni palia bu changphaya hian amun ma tu ram lein bul anthana antum angngein relo te a khol chap tak dakar khatapum sang thum khe thei an din felti in SSB agro te chunga anlom thu asoi chief minister in a honta ka hian dakar khata pum sang thung vel kan khe theya achum na thuk pathum aumin nisa a phoro turani chumi zwa hersom le turani a her na kol hi konga aron kalmek hersom khelo po hian an sal thei to ane Congress in voin khan kongzo pui nein Christian te thlawang hongam lawa ZPM le MNF shwai tu te anpu Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Central Sarkar in MGNREGA noibo atum wangte India Rama Christian te ti du dana lual zel du lo wangte lengpui airport buram in lane athil dik lo le eru na anga lang puang za tura Mizoram Sarkar no nante kongzo pui voin khan an hoi hota chan mari atanga wana pa hol ko thleng kong hi an zo ane he kongzo a hian MPCC President Pulal Thanzara chuan ZPM Sarkar hian India Rama Christian te ti du da le nekche na thleng meka o an chuangam lo le niza in hlon BJP Sarkar in apong suala mi puitana ZPM a au chuangam lo hi alung che thlak le ane lengpui airport bulram IAF ne na diglo takashal ani chungchanga engma thudik mi puima an puan ngam lo awanga ni sensa hnoya kongzo anga hi thil za thak tak ani ati pathian zara kan Sarkar chuan caution ayo in kan dinganga MNF le ZPM Sarkar ti diklo te kan siam tha anga NLP hi changtung zokin kan hotu ten an kalpui do ni chuti ang ani theinan chuan mi puite min pui turin kan soma chu ati Tanem nga taka pen chuak te chibai abuk bok kongzo tan na chan mari athu soitu MPCC treasurer Dr. Almal Soma chuan inza in hlona MNREGS hi thingtlang mi ta na tangkain chung ko tam tak in nga na ani a hetia central BJP sarkar en ti top atum mi thil poi takani he thil hian India ram mai ni lo Mizoram thingtlang mi har sa tak tak te ahong do ni ZBM social media worker ho chuan niza in hlona hi thatchiat in zirtina ti in an soya thingtlang mi har sa tak tak te hi mi thatchia an ni lo ti ka soidu lengpui airport bularam sal chungchanga sheta changte chuan manchang eitu berin he poisa hi ka chan vek tur ani lo manchang eitu dang ka pek ve angaya lom ati ti in soya chutiang thil dik lo chukan sarkar hen en liam mai don emni ati India ram hun sang sanga tun haya Christian ti du dana alwana sa ma Christmas an man te ti boyan ni bok mane Odisha pasol chunga thil thlenga po khan Meghalaya chief minister te Kerala chief minister te chuan ana chwa pui ani kha kan sarkar hen au pui ve se kan duwa NEDM member MNF po hian au pui ve se kan du ani atipok he kongzo a hian kalkhom te chuan resolution pathum an pasa chung te chu pakhat na BJP sarkar in MGNREGA ni za in hlona GRMGA athak hi MPCC chuan India nampa pu Mahatma Gandhi mingpai botum na angaya adem tak setani tin state sarkar tum ve tu 10% hi Mizoram sarkarin apek thelo phe chuan kalpui thei ani don lawa mire thei tan apoi he don ani tin MGNREGA ni za ayatlem lo in hlona kha chu sarkarin mire thei zok ta hne na ati nge tura duan mi pui right guarantee ani a GRMG ero hi chu sum omdan azira kalpui tur ani rungot to a mi pui tan a him lo zok be ani chu wangin arang thei ang MGNREGA alet levat tura central sarkar no turin ZPM sarkar kan phutani panhina lengpui airport buram sal le chungchanga hian eruk na lian tham tak a omni in alanga hemi chungchanga thudik tak sia themi puite chanvo ani angin Mizoram sarkar hian arang thei ang berin thudik puang chok thoi ro se tin an party swal tu te jinga manchang e an omle omlo arang thei ang bera puang turin ZPM le MNF party te hi kan phut bok ani pathum na BJP le atho puiten sarkar na anchan atanga India Rama Christian te ti du da na sataka lo pungta hi Congress party chuan condemn tak sata sakho zalen naram kan ni angeya Christian te ti du da na hi ti top nga turin BJP sarkar kan phuta Christian chief minister dangte anga Christian te thlawang hawa che chuak ve to turin Mizoram chief minister kan phutani
Mizoram WBC Asia Title Fight Omdon Grassroots Boxing Promotions le Crown Boxing Promotions Changkop Chuan Professional Boxing Event King of the Hills so May ni katsang som ni Purukhian and Buat Saidon Mizoram Boxing at Chuan Title Fight lang Sarber Turani Adeng Trauma Indoor Stadium man Tura Hian F Zoram Sana Chuan WBC Asia Title Fight Amazon Dona The Animal Minglem and Pek Vanalom Puya Ain London Bog in Nekizon Chuan and Take Turin Apetsua Kang he event a Hian about Som Puruk Tura Roman and Grassroots Boxing Promotion sa an ho to pa Mustafa Kamal Chuan he event hi tumdang song ain puidona WBC Asia Title Fight awam dona wangin ramdang mi po in an ngai Venezuela mizo mi puite po min support turin ka som ha bok chu ati King of the Hills a hian F Zoram Chana machon tur ti chian alan nilowa French boxer pakhat an don mek thu Mustafa Kamal Chuan a soi fighter thatak Mizoram mi pui ma chop antum ani Migastu Chuan AMC in Thanpui nei mangein Mizorama Adok Aided School le Thoktu Zongzong Provincialized Status sa dale turin Mizoram Sarkar kan phut ani anti Mizoram Government Adok Aided School Teachers Union Migastu Chuan Aizol Char Mariway me hola special conference annaya Sarkar masa in kumsani somni patuma Adok Aided School te Provincialized alhan kaina ZPM kai swa Sarkar na sut le chu zirti tu te zela tele kotlang mi puiten na anti taksata zela tele zirti tu te ngai nep na an ngai thu an soya andin hun chungchanga hian School Education Minister Dr. Vanal Thanan special conference annai tur polin ziak mewa an pol asiati rangin Council of Ministers thut khom masabera Adok Aided School te Provincialization chut kaltlang pui ani tur thu an dong chulom anti thu an soya Education Ministerin atiam angein Mizoram Sarkar chukumina AMC in Thanpui nei mangein Mizorama Adok Aided School le Thoktu Zongzong andin hun ngai Provincialized Status sa dale turin an phut ti an soi Pune Chandamaral te chuan Sarkar Trama sa Education Minister kani lain khotina zirti tu le health worker in the talk da vek ani ati Leader of Opposition to Volunteer to MLA ni Bok Pule Chandamaral te chuan abia chunga khopuar Vaitin Thingsat New Vervek Isdam Diai Lungsum le ratu khwate atloa khotina VC le NGO swai tu tenen in komin khotlang mo sang an thlente ati hlotlin ani theinan bo zui atum thu asoi Education Minister Hui ni Bok Pule Chandamaral te chuan ko sang afan kwalna zirti tu in dailo na le health sub center athok tu in dailo na chu alang sa hleti soin Sarkar Tram sa Education Minister ani hun lain khotina zirti tu le health worker in daitok da vek ani chin ni in soya tuna chuan school pakhata zirti tu pakhat lek omnate health sub center health worker in dailo na ari ringta chuan ariru atina thu asoi Central YMA President Pu Alang heta chuan Bethlehem Vengthlang Branch YMA a kumpuan a hong ruihlo dawa Sarkar an phu thu le ruihlo zwar simdu lote an paldon thu asoya Central YMA President chuan thu soin pathianin YMA min suan sa hle a pathian man somna kandonga hriat lo lam atangin tranpuina kandong not mai tuna po hian sa pheko ta YMA ten ruihlo dona atana an man tur motor kandong dona tuna hian alo thleng to a heiba ka hian mini sports complex siam na tur po mu mai thei kanin ring hengba ka hian ruihlo dona tur sum thanem tak kan mu mel ati ruihlo do tur hian kan Sarkar po apurin ain hong hle ti soin Pu Alang heta chuan ruihlo ngai te en kon na tur kan shet lo lain TBCC anin hong hlowa hetiang ruihlo ngai te da na na kan khom man te po Sarkar lamin an thei angin an thuam chadon ti in an lom tang set thu asoi kan ram hi ram nuam ani theinan ruihlo hi kan thei to pa kan do atul ti soin Central YMA President chuan Central YMA in ruihlo do turin aizol ko pui chungin zona chen kan tuma kan chen fel trepa kan chen fel khuna ma ni zona cheu thanem ngai taka thok turin ka som cheu ani ati Central YMA President chuan ruihlo do konga ko santene na tho ho atul ti soin chumi tu chuan ma kan la don ruihlo kal kong kan ni a ruihlo zuwa te po an sim du lo chuan kan palang kan ti lo chuan kan tu le kan faten min la demang tu te emo kuta da lawin keima ni ti tura ida ang uti in diklo ta kasum la lu chinte no ngam turin YMA member te asoma ruihlo do hi pathian du zong le ramle namdam na tur ani thu soin Pu Alang heta chuan chu wangin kan tan rolangai ama ero chu ruihlo do tu te hi kan kut afaya ngai ruihlon thil kan la tur ani lo pathian ti chungin ruihlo idowang u ati Pule Thanzara MPCC President chuan MNF Sarkar na noya masona athen kan shelo ati
Thakting Zolbu ka Aizol South 2 Block Mahila Congress Committee in Tokhom na MPCC President Pulal Thanzara chuan Mizoram hian Ministry tamtak apal tlang to a ele bara in tawdel tur hian kanram hian thil hlu te lai chuakin engemo thil a om turani a tun thlengin kan la hai chuak tak tak lo awangin chom hloma kan om alangai ri a Congress kan sarkar lai khan shet thamin corruption amoi pho kan nei lo kha alom hle MNF anron sarkara anni hnuaya masona athen kan chelo Puzaram thangan corruption case aron neya court a thiam a chan po kan na sia ang auna pa poisa akol wang ti ani a khang sum te kha thiang lim taka an tho chua ring an omlo lengpui airport che that na tu sum central atangin aron kala vai contractor nen an bitum chata hetiang hi Congress sarkar line a thleng ngai lo ani ati MPCC President chuan tuna kan sarkar shon mek po hi kan sia min suaida na hian an ti lo tura an soya piang an ti a sarkar masa an dem na zongzong an ron ti chat chata lengpui airport ram shul shal chungchanga po Indian Air Force nen anin dor ti kan sia ram an shat na hian thil fel lo a om ngei ti chiang ani ati Ramriya survey ane chunzom mek thingsai tlezong talan danin ni somni pariat lakhatsani somni parukhan India ram ne Myanmar ram rihung tuma mala na kalzela ram panhi inri na triaw lui dung sula BRO le Assam Rifles ram an en thli thlaya na thia district chunga entry exit point omchun thingsai ram bung khu koi atanga chimlam le malam ram hi tun tum a hian survey ninga chung nei ani dona BRO atangin JE Umesh Kumar le Assam Rifles atangin nakik subedar chanten na thokhi an vilang a ho survey hi po sang ai oten nikum khan an lo nei to a July somthum pakha sang somni panga a rorel thutlu na angin BRO le Assam Rifles kuta ram en thli thlai na da ani angin anni hian ngor takin an thok chunzom zel ani Investors le buyers lian sombik tenen investors buyers seller meet an mang Mizoram Agricultural Marketing MAMB International Fund for Agriculture Development IFAD le Mission Organic Mizoram MOM Tangkop Chuan Private Sector Roundtable on Mizo Ginger Kam Buyer Seller Meet Sangni Somni Paruk Aizal Club a Anbo Saya Horticulture Department Minister Pu Sila Soivunga Chuan Kuala ni in Aman Pui Pulana Soma Patsuaw, Secretary Planning and Program Implementation Department Point, Bana Kai Policy Chungchang Kalkom Tenhena in Shiat Na Nayin, Mizoram Entrepreneur le Startup Te, Tranpuina to Mizoram Bana Kai Venture Capital Fund Tlangzat Ani To Tute Soibuka, Buyer Seller Mita Hian To Hono Tung Pani Ze Ani Achung Tatsu, Pakatna, Ropui Liani Farmers Producers Company le Kisan Site Inkara Agreement Panina. IRMA ICIT le Mizoram Startup Mission te inkara MOU India ram hun sang atangin investors le buyers lian tak te somlu anni a chung tachu NAB Venture IRMA ICIT comment ABC Foods Rupia.app Apple le NSRCL te anni a anni hian Mizoram sarkar ne na thlai tharte le processed food te le sha konga tho ho the dan kong sang rot na an thena Mizoram entrepreneur anne Zozik Biofarm Seabreeze tuibun le lom from the hills tenen po tho ho the dan tu soi ho ani a sonhulama B2B session man ni in bayar le seller te dokan khat kilin income na hun nei ani khadla kong puisira theizwa te inson turin AMC in Ashiatir Khadla MLA Hostel Aizal Club Bulchu Sakchat ani dona wangin leilai ani dona he wanghen an huaya kong puisira theizwa tu mi som pakhat chu Aizol Municipal Corporation chuan AMC multi complex tu kwa sauta inson turin an Shiatir AMC talan danin MLA Hostel thang kong puisir Land Revenue Directorate bul chaklam chu le thei hunna parking area ani thina December ni thum sane som pakwa khan AMC le Theizor Association ten Theizor namun atana man turin inrem na ansiak Inrem na chume ni som pakwa sangi somni pania zenon ni in juni somthum sangi somni pathum thleng thut phalsak anni a anhulama an thut dan po AMC ruaman angin inrem na siam zelani September ni som pani sangi somni pali Khan Street vending zone atan puan zui ani pok AMC chuan theizwa tu ta chu insonti turati na lekha Mizoram Legislative Assembly under Secretary GA atangin UDNPA Department kaltlangin September ni ruksani somni pali Khan andonga son na mun dang remchang om lo thu AMC chuan September Bani Sompare Sani Somni Palikan UDNPA Anshil MLA Hostel Sakchat Ani Dona Wangin Theizwa Tute Insonti Turangen na AMC Chuan September Ni Somni Pali Sani Somni Panga Khan PWD Atangin Andonga AMC Chuan January Ni Ruksani Somni Puruk Khan Theizwar Association President Ne na Inson Turashia Tina Anpea January Ni Som Puruk Sani Somni Puruk Ralma AMC Multi Complex Tuikwa South Third Flora Inson Turin Anshia Tirani
thezwa tu te chu an in son lo awangin AMC chuan January ni somni pathum sani somni parukhan so cause notice an pe a thezwa tu te chuan land revenue pisa bula thut dil ma se AMC chuan a phal sak lova AMC mati complex a in son turin a hria tir le ani Chief Minister in NCC Mizoram Group Headquarter ahong Chief Minister Pula do Masuan office National Cadet Corps Mizoram Group Headquarters su official khonna anaya Assam State atang option NCC Mizoram Chuan Group Headquarters anei to donani Sports and Youth Services Minister Pulang hinglova marpo khonna hianatel ahon na hun tote an manzo Chief Minister he Minister te Major General Anuragovich ADG Eniale Brigadier GS Arora Commander Group Headquarter Azolta nena income na an nesuya anom na hun matur an soihong hala state sarkar an anom na tur ram apek the chuan an hun ma chu an insak the thu an soya ram po hi nei hlen tura in pek angai lova lo ho mai tu chi ani thu sipai ho tu te chuan an soi tuna hen Mizoram NCC unit pali cadet sangret vel anom meka group headquarters nena anom chuan an tilian chozel don ni India Rama Sarkar damdo in tha te na Kulikon Hospital atling thar India Rama Sarkar damdo in thabik te na National Quality Assurance Standards NQAS Kulikon Hospital atling thara heti hian Mizoram chunga Sub District Hospital SDH panni omjinga National Level NQAS certificate nei pakhat a omta ani Dr. Lily Chakchuak Mission Director National Health Mission Health and Family Welfare Department chuan NQAS National Level and Digna atling thar Kulikon SDH hian atena 94.30% an mu ani atia Sub District Hospital le District Hospital hian NQAS certificate atan hian te na checklist in ang man ani thu asoi heti hian Mizoram chunga Sarkar damdo in somlukten NQAS National Level certificate an nei meka tuna hian Sarkar damdo in som pakatle SWC Sub Center somli panga in state level NQAS certificate nei to in national level ending na tur an dil me kani NQAS certified damdo in te hi ending na chhongthum paltlang an ni a ato ber ending na an machon hi national external assessment ani a state monitoring assessor endik tu an local thina heta hian ate na 70% an hmutlin chuan certified an ni chau thin hen certified to damdo ina te hian na dar thei ven konga te thoptu zongzong ten an na bill an thian na te an level zela enkol na an pek that dan te athona enkol na le damdoi pek te damdoi in fanele diktaka damdoi in bolho song bolte hoi hom na le ache vel von fai konga te environment von chat konga te khotlang ne na an to hona ate endik ani Mizoram Universal Healthcare Scheme chuan zomtu nei belzelin Mizoram Sarkar le Medanta Hospital chuan enrem na thlung an ziak ma sakbela Christiana den munti mason zelnan Medanta Hospital chuan tunhai khan Mizoram Sarkar ne Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS thodun na tur thuthung an ziaka he hian damlo te chu poisa chongai lova andam do in kaltlanga an in enkol theina tur an chop chwa saka Medanta Hospital hiram chung mun sang Gurugam Noida Lucknow Patna Indore le Ranchi ate an ani Medanta damdo in a chairman le managing director Dr. Naresh Taran chuan marchak biela mathar anlak na chulo momati thu soin he hian mi puide tan thil thasok athen nge abe sei atia Medanta chuan damlo te uluk tak enkol anni thin baka an ham thatna tur sang ngai to sak thin anni atia Mizoram Sarkar ne na an thodun na chu ra tha achua nge abe sei ti soin Mizo damlo an damdo in a enkol tur anom chuan thei top an chua don ti soin mitin ban phak ni an tum thu asoi Mizoram State Healthcare Society CEO Dr. Lashia Zoliral te chuan Medanta ne an thok dun tu chu Mizo tan chanchin lom tak ani atia hemi mang hian Mizoram atanga damlo phailam kal du tan hasana tam tak achok sang khai nge abe sei ti soin in enkol konga po damlo tan kong ol samjok asiam sak nge abe sei ti asoi ma sak biala khesial na din munti mason konga Medanta hian na sataka mala in Guwahati Assam andam do in chu khumzali chuang om theina super speciality hospital ni turin an chei tharme ka heng ba ka hem Medanta chuan ma chak bia tan bik tan puina ko theina tu number 8904395588 achop chwa sakbok ani Amazon chuan na tho o samjok na AI man na sat awangin na tok tu mi singkhat sangruk aban Khovela e-commerce lianber Amazon chuan voin khan an corporate na thok mi singka sangruk an ban tur thu an puanga he hinikum October thla atanga an lo ro man to na thok tu mi sing thum vel ban na tura malak ani in nikum October thla ve khan na thok tu mi singka sangli an lo ban to a he ba ka hian biometric payment system Amazon One anti po anti top tu thu an soitel ani
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan voin khan Parliament thut khoma Economic Survey sani somni panga thu sani somni paruk aphar Economic Survey sani somni panga atanga sani somni paruki Finance Ministry nuaya Department of Economic Affairs in Chief Economic Advisor kai suaina nuaya abuat sai ani a ramsum le pai din hun nakin huna a omdan tur thlel le na kim chang ani Finance Minister in Economic Survey apart nu hian Parliament thut khom chu ti top lai lok ni in thathar February ni khata ne chunjom le ani dona hemini hi Union Budget sani somni paruk thu sani somni pasari phar ani ang Sarkar lai pui chuan Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Urban akal pui tan tir atang khan voin thlingin chen na in cheng vai be chekhat point paruk pali chuang apom pui to he thu hi voina Lok Sabha thut khoma Union Minister of State for Housing and Urban Affairs Tokhan Sahu chuan soya chena in sakphal to zongjong zinga no somko paruk chuang chu sakzo fel ni in adong tu tan hena hlan ani to ti soya herwa manna manghian mi maktadwai khat chuang in hlokna antela sarkar lai puin tran puina atan cheng velbel chenwai ni apechuak to ti soibok chanchin thar chia ti to main chanchin langsar zual ilongai thale ang u Champhai Police Station Tlang Samdaya Heroin and Man Voin Khan Mizoram Journalist Association Champhai District Annual Conference for Somthum Pariat na chu Champhai Press Club nei ani Champhai Vakhiang hum hal chung changa Champhai DFO chuan tu chu asiam Khatizong ka chanchin thar kan ngai thak theite ani a chanchin thar kan ngai thak zo tak te kha CCN YouTube channel en le the ani